Ok, zdaj pa, guys, gremo se pogovarjati malo več o anime, ki zdaj prihaja nova sezona, like seriously, kdaj smo mi pogovarjali o novi sezoni, ki prihaja ven, ker toliko svetovnih stvari, ko toliko, ja. Attack on Titan je že. Attack on Titan, če še ni nobeden gledal, like zdaj zadnja... Final season. The final season episode. Yes. I don't believe it. Ej, 1 uro pa 40 minut, takega art pisa. A je 1 uro pa 40, a ni bolj 1 uro? Ne, več, 1 uro 40 je bilo. 1 uro 40. Okay. In kak so to, jaz sem tak vriska, jaz sem tok ne dihal, jaz sem tok samo... I can't wait to watch it. I'm actually afraid of the spoilers because I love Attack on Titan. Gled, kako so Rumbling tu prikazali, ker prej je bilo tisto, Rumbling se bo zgodil, opening bil Rumbling, pa je bilo samo ampak tu pa je prav človeško, ko si gledal, ko so ljudje samo gledali in samo čakali na smrt, ko prihaja, ok, niso samo čakali, leteli. Ko grejo neposredno skozi gorovja in požgejo čisto vse. Pa ko nič nisi mogel, ko si prav samo čakal, kako je bilo to reprezentirano, ljudje so kot mravlje in literally ne morajo nič narediti. To je bila tista scena, ko so videli samo štopinje in en mali splet krvi, ker je človeka pohodil, kot da je mravljca. Ja, dobesedno. Ja, vem, jaz sem nehala mango brati, ker sem vedela, da bo anime boljši. Anime je. In ko mi čaka, jaz sem videla en gif, kako so tako titani se spotaknila na neki. Like, that's the only thing I know about the movie. Nič ne smemo govoriti, to ne samo povedati, to morate gledati. I can't wait. Ta battle scena, ki se zgodi, sem to rekel, battle scena, ki se zgodi med tem Rumblingom, je ena najboljših v celi seriji. Ja, vsak karakter dobi svoj spotlight, lahko rečem. Ampak vsak battle v Attack on Titanu je boljši, kot pa prejšen. Tako bom rekla. Meni je od samega začetka Attack on Titan tako dober, ampak res ne smeš biti spoilan. Ja. Pač fora je, da je en plot twist za drugim. Res ne veš, kva se dogaja in to je mene tako... Ampak ljudje, kakšni jamrajo čez to? Like, preveč je plot twistov, ful je beden zdaj že. Ampak jaz sem pa živela za te plot twiste, pa ko so ugotovili, da je any part of the bad guys, da je kukar je Rainer imel double personality disorder. Pač to, ko smo ugotovili njihove zgodbe kot otroci, kaj so šli skozi, kdo je The Giant. Pa kaj Marko umrl, to je mene tako ubil. Marko je umrl. Mene Marko sploh ni tak, ampak pol kasneje sem šele, zdaj pa razumem, zakaj je Marko smrt. Jaz sem bila takrat še v fandomu. Like, when I was still part of fandoms. 2014, ko je ven prišel prva sezona? A ni 2012? 2014 je bila. In pa smo čakali 4 leta od 2018. No, 2012 je bilo, I'm sure, da je bilo 2012. 12 je bil Sword Art. 12 je bil Unlimited Blade Works. Someone Google it. Please, I'm pretty sure it was... Fate Zero je bil 2012. Ja, je bil 2012. I'm pretty sure, da je bilo 2012. My memory doesn't serve as it did. Ne drug, 2013. In the middle. Ampak meni je full sad, ker ko postane neki tok famous, pa neki tok popularno, ker Attack on Titan, pa zdaj vidim, da je isto pa Genshinu. When something becomes this popular, you know it's fucking good. I'm gonna go and watch it if people are obsessed with it the way they are. Ampak kakšni so pa like hateri, postanejo hateri in iščejo razloge, zakaj. Ker je preveč mainstream kao. It's like, why are you like, dude, it's good. It's fucking good. Če je mainstream še ne pomeni. Ja. Pa če zdaj so se prav nove grupe nastale, kjer hate watchajo stvari. Dobesedno greš samo hate watchati. Wait, how does that work? Da nekaj sovražiš in si slišal, da je slabo in greš gledat samo za tega, da boš tako tudi ti hejtal na zadevo. Na Tako da še več promota potem delaš. Na Twitchu so prav. Those people, I feel like they have a sad life. Because like, why can't you just enjoy life? Why can't you let other people enjoy life? In ko nekdo hejta... Zakaj komentarji drugega te tak prizadane, če pa
ti imaš rad, tebi je všeč, zakaj ti je tako pomembno, kaj si drugi mislijo. Ampak vse je smiselno, vsak hoče biti del neke skupine. Ja, sej, samo te si poišči boljšo skupino. Očitno jim je ta na dosegu roke. Ja, veliko je hejterjev, recimo za Sword Art Online se spomnim. Ja, tega tako ne razumem, zakaj, mislim... A zakaj so hejtali? Jaz sem bila, I was part of the haters. Yeah, because of my straight male okay, hating. To je ena zelo specifična točka. But honestly, to je bil moj... To je... jaz sam hočem pokazati iz perspektive druge. Zdaj sem jaz full bolj open-minded. In mi je, vidim, da appeal of it, in tudi prvih 5 epizod mi je bilo full dobrih, zato sem bila pa toliko disappointed naprej. Because if something's so good and it gets ruined, you become sad. Ampak to je samo moj opinion, in moj opinion, honestly, it doesn't matter. If you enjoy something, please go enjoy it, you know? Like, have fun. I'm so glad you love it this much, you know? Mislim, da večina haterjev je prišel pol, ker je Alfheim, pa je bil čist different from... Čeprav Alicization je bil potem dejansko dober. Pa vse lahko spremeš, vse je dobro, če ne pričakuješ, zdaj ne vem kaj, enostavno spet sprejmi, zgodba je, fantazija je, don't... Sem tako, kaj pa je bilo tisto, kar ti pri Soutu ni bilo? Pri Sword Art Online, da so full nerfali punco, da niso več delali world build, ampak so se samo osredotočili na ta fucking romance, pa full je bilo basically they were just sexualizing the women. They didn't have personalities, pa po mojem sploh niso pesali tistega testa, that 2 women talked to each other without mentioning the main character. To je test. Ja, sem prav Zdaj, ko si tako rekla, test je za if a series is sexist or not. A niti bilo pa weird, koliko je njegova sestra postala ena izmed konkubin. Exactly. I don't remember that, honestly. It's been a while. Romance interests. Ampak ta stvar, ki si jo ti omenila, to je nekaj, kar tudi meni pač kvari Sword Art Online. Ja, verjamem. Ker je zelo enodimenzionalne osebnosti pri Kirito always saves the day, of course. He's always gonna pick up some girl like she was a Pokemon. Pa on je začetnik tega po pravici, se predtem ni bilo tako razširjeno. Take vrste se mi zdi. Isekaj harem, isto kukor... No ja, se nima veze. To je pa dobro vprašanje, če je bil Sao prvi. Pač fora je, da je veliko animejev takih, pa meni ponovadi niso všeč. Pač fora je, da je male audience je. In tudi na temo